o samhul pha thlani som pali zirtop ni kan lo thleng ta reng mai tunruma hian khovel thil thleng langsar te kan han lor le dona abul tan dan Pakistan lam hi kan manganga Pakistan la hian dan pakhatan pas thara chu president hum himna tluan tling an neina tur kha ani Pakistan parliament chu an ninga ni khan constitutional amendment na president letuna army chief te damchung immunity pekna tur hum himna pekna tur chuan pomai hi soisel tu te chuan democratic kalphungkal judicial independence ati chhedon ni in an soi amendment voisom ni pasarina hi mun thuma thena mun ni member ten an poma chief of defence force na thar noya hian sipai thunaina ti chakani dona federal constitutional court din ani boka hein thlak dang lamna hian sipai ho tu asim munir tun haya me thla Pakistan le India in beina in beinuwa field marshal kai sang sipai air force navy thunaina pek kop ani munir hian top military brass dangte ang bukin damchung hum himna adong dona officer tu po field marshal air force marshal emo fleet admiral te an kai sang ani chuan tiang reng le privilege chu damchung atan an dong thei don tina ania an uniform chuna kengtel reng don tina ni criminal proceeding laka po an hum thei don an him thei dona hei hi ma chuan president dan chau criminal proceeding laka himna hi om thina tuna chuan sipai ho tu te tan po om don to tina ani president Asif Ali Zardari hun lai khan immunity khasiam ania Islamabad om ukil Osama Malik chuan he constitution siam thathian thuneina authoritarianism atipung dona anrama hian democracy mel claim te chau along to don ati sipai thil ti atanga civil mi te en kolna lamte chubaka joint chief system noya service chief zongjong te in tuklan na angangai military hierarchy po ati chhevek don ni in asoi he dan siam thathian president Asif Ali Zardari tan immunity ape a criminal prosecution engma alaka lek ani theidon lovani mase bila hian anhuwa president Louis Vantlang nadang achelle ani chuan he ven himna hi atan man thei ani don lo thungani amendment nungbera khan Vantlang Vantlang ta na nadang angchi athok le ni chuan he a in hum himna hi adong thei don lo ti ni amendment a chuan court te chuan constitution thlak dang lam chung changa hian engma zona hanjot thei lawang ti kha aluam to bukani he dan hi president in bila chantir turin ala zian han don ani he bila hian president in ming azia nan alangai don ani ole heti la hian Israel sipai te chuan Lebanon be pui thlak meka thilian tham tak thlenga hian an thil ti ani lo thu an puanga Hezbollah te chuan ral thuam tol ru kan tuma wangin bompua khalian taka om ni in Israel chuan a soithung otuna hian Lebanon a chuan bompua ring tak raphlak tak mai a oma hei hi Israel thil ti ni in Lebanon sarkar chuan an puwa Israel ro chuan Hezbollah hian ral thuam tol ru kan tumna anti puak zok ani anti ve thung IDF chuan nimin zinga Lebanon chimlamakar pakhat thlona manga beya pu na chu an hniala hei hi ani na taka chuan Hezbollah in ral thuam tol ru kan tum wanga thil thleng ni in an soi thung ani Lebanon chimlama towul khuwa chuan in Israel in do thlona manga be pui thlakna a thleng ni in Lebanon report chuan an ti chuaka report a chuan hekar puak hi Hezbollah in ral thuam tol ruk tumna an ti hlo cham wangani an tum lo takin an ti puak ani tin IDF chuan Arabic tongin avichai ardi chuan a soi thungani Hezbollah chuan Israel le Lebanon inka hai bo chiat na chu a om chhun zom zela Israel in hi kalpuini Israel hian inka hai bo che chhun zom zela ni tin Hezbollah chuan an pu ania chuti lai chuan Israel chuan Hezbollah te hian hun ma an siam thara Israel beina turin tuna hian infrastructure an din thar le meka hei hi inka hai bo chiat na ni wangin kan en liam mai theilo ti in be pui thlana mangin Israel chuan an nuai le hrep mai thin ani kha chuti lai chuan Israel Gaza Hamas inkara in remna Donald Trump an ruwa manna asiam chu la kal chho pui ni in first phase an latang meka Hamas hian ruang thon tur an lana ya an thon chak to lo viau maya tuna hian kumsum sari pathum mi meni gadart ruang chu Gaza atangin Israel a thon mekani hetu bot se lai hian thon mekani mitang boral ta meni gadat ruang hi nizan lam khan
Hamas chuan Israel an thon kir le ti official te chuan an nem ngeta forensic expert te chuan firfiak Paul in a ruang an hlan chu hriat chian tumin an beya hi gada ta ruang nge ni ti an soi kumsom sari pathum me gada thi October ni sari san le somni pathum khan kibbutz beria Palestinian Islamic Jihad firfiak ten an ton chilna an thata anupui ailet kumsom ruk pathum mi an that bokani arwang hi Hamas tan rol pui Islamic Jihad te chuan Gaza an la phaya anu pa hian an fa te mor gal bar le goni te an tu le fa inga mazat len unaw te an kalsan ani gada ta ruang hi Red Cross chuan firfiak Paul hne na tangin an la a Israel Defense Force sipai te hne na an pe chhong le a heta hian inkhom te naw Israel sipai te chuan kalpuin avuina te naw an kalpuya hemi hnu hian sipai rabi kai hruana hnoya hun ser toy nei ni in chumi hnu chuan Israel lama phur ania akuang hi Tel Aviv Abu Kabir Forensic Institute la qania heta hian ama ani ngeyem exam ani Gaza mi pui then khat chu Israel yellow flag Israel a chuan arwang zana lantir nan mi engmazat Israel flag le yellow flag kengin kongpuya an pungkhoma arwang phurdu convoy te anron tlan pelai chuan zana han lo hlan ani Hamas chuan Palestinian Islamic Jihad nen thu chua siam dunin Gaza chimlama Khan Yunis area ruang hi muani thuan soya hi footage an thi chuak tel boka Khan Yunis a chuan man rit tak tak kara ruang zonga an chetlalai Hamas chuan an ron ti chuak ve boka mai tuam nen silai keng chungin ruang an zon chuak lai te po an dilang bok ani tuna hian Hamas hian mi pathum ruang Israel kuta hlan turan lanaya Israel mi pahni le Thailand mi pakhat an ni a Masar Sarjian ran Gavili te Daror Or te le Thailand mi Suthisak rin thalak te an ni heti hian Israel le Hamas in ka hai tan tir tang khan Hamas hian Gaza atangin ruang somli pariat thon turan nia Israel le Hamas ten in ka hai an nei ma khan Gaza ala zong nungdam le mithi te an vain somli pariat anga chut khania mi somni nungdamin Hamas te hian Israel kuta an hlan toa mi somni pariat ruang hi lan turan naya inka haya tanga dar kar somsari pani chungin an hlan vek tur ti khania maro chu an hlan theilo ngal pangani kha voin thlengin ruang pathum Israel kuta hlan turan lanei ani tuna ruang an pek to ruang Israel kuta an hlan singa hian kumsan le sompalia Israel sipai Lieutenant Thita Hadar Goldina ruang po atel hania he sipai ruang hi kumsom pakhat zet Hamas ten Gaza hian an kolania lak let tu min Israel hian lo be to thina in biang na sang te po lo hlo cham fo to ama ero chutuna hian lo hlo tling ta ani ole ko chaklama hian an lut le zorila Gaza Hamas Israel in dauna lian taka kalmek lai le borok so sang tak om thei reng ani lai hian ko chaklam Ukraine ko chaklam in dauna po avung chho meka kan puan ta kang khan Russia sipai te hian an tam le an ral thuam nga an chhor tangkai mek ni hian alanga mi pui chen na then khat Zelensky chuan a chan chhole tanwal maya tutila chuan asipai te an hnung tol mek lai hian Zelensky chuan ral matong asipai te fui phur turin ral matonga asipai te fui phur turin akal le a Russia le Ukraine in beina hun poimo tak tuna hian a thleng mek ani President Volodymyr Zelensky chuan Zaporizhia chimlambial ral matong bul asipai te atloa Ukraine sipai te chuan he hmuna Russia ina oil facility an lua chu bei ani thu an soi Zelensky hian exa aron posa frontline khopui Orikhiv bula command post 65 separate mechanized brigade mun atloa sipai te nen in mu khom na an naya thalak te ponti chuaka Ukraine sipai te chuan tun kar tir lam khan Zaporizhia tlar malaina hian boruak athalo hle tian soya Russia sipai te chuan chuta chuan mason na chaktakin nei ti pon pom ani he sectora operational situation mel mathil ti le chet vel dante le miram oparun tu te hian ma an sona amairo chu hi an reng don lo kan dole don ani tin Zelensky chuan a soi kan mi te kan in do mi te ti chakna ning kim kan ti tin Zelensky chuan a soya asipai teril ru ti chak turin heta aron jin thu Zelensky chuan a soi boka
chuti lai chuan Ukraine sipai te chuan Crimea a oil terminal an bei tian soya Russia in kumsan hele som palia alak helai Crimea peninsula hian in beina po a kha to gena chuak ve rengani tin Zaporizhia biala Russia ina an op chunga oil depot te po Ukraine hian an bei del bok Ukraine General Staff chuan Telegram kaltlagin thu chua siama Russia oil facility la sipai target dangte anram chung siam ral thuam manga ka ani thuan soya Flamingo ground launch cruise missile le drone magin helaya Russia oil litfim na mun te hi bei ani thu Ukraine chuan puang heti la hian Ukraine khochak lam Kharkiv a Bohoslavka khwa a Russia chuan bei pui drone magin an thlaka heta hian mi pathum an thi nia soyani Governor Olesine Hubov Seidanin he bei pui thlak na hian mi pahnian thia damdo ina hliam pakhat chu a hnuwa a thile boka midang pathum an thi tinani mi engemozat an hliam tia soi Russia Ministry of Defense chuan an unit te chuan hmel ma ven himna thuk tak an khoi chhia ti soin an lut thuk zel tian soya Dnipropetrovsk biala Danilivka khwa chuan thunun tharle tian soi Kharkiv a Sinelnikov khwa mi pui chen na po an sipai te chuan an thunun thar ti Russia chuan a soya tunkar tir lam khan Russia sipai te chuan chimlam bial kho pathum Moscow nena an ron kir le ta ni tin helai an sipai ten an lak thu hi hapuang ani chuti lai chuan Moscow Kiev hian hama a an lo pam tul to in biak na lama hian an kir le don ya soi hani Moscow nena in biak na hian an kir le don bin hun chezo ka tangin Ukraine hian in biak na lama a ki rangai ti in Russia president thupuang tu Dmitry Peskov chuan a soya hi Ukraine kumsan le somni pani atanga in dawna chunjom zel ti top tura remna tura in biak na akal pui ati to patanga ni reilote nuwa puan ani Peskov chuan Ukraine Ministry of Foreign Affairs ina apuan chu changin Kiev hian adin mun chu ni tin achia ti hi apomanga ni ato pa chuan Ukraine chu Russia na in biak na nei nge ngai din mun ading dona chu mi chu tuna hian arun panangai ni in biak na lam dokan arun panangai ni ti in Russia chuan Ukraine ril ve bok Ukraine Deputy Foreign Minister Sergei Kislitsia chuan British Daily The Times nena Kiev chuan remna zonga in biak na chu mumal takin ati top ti lo sei to a kumin kumtir lama Istanbul around na ya khan mason na omlo omjenei lawina to pani kha chuti la chuan Germany chuan Kiev chu ei ruk na nasalatuk an rama ommek ti top tura mala turin angena ral thuam an thon tele tranpuina tam tak an thon lu te ti ching pen ani thin thu Germany chuan soya hi Kiev hian ma ala ka ngai ni na soi German Chancellor Friedrich Merz chuan Zelensky hena Germany chuan Ukraine chu ei ruk na dona konga na sazoka malak abei sei ti soya hi thil den om takani thu report a oma Kiev khopui thilten om takani ati Ukraine sarkar chuan ei ruk na dona konga malak na le siam thatna dangte chutiang chuan chaktakena kalpuya ngai in dona ama chonang thawin chutiang chu ama chonangai ni ati Zelensky chuan kumli don lai in dona awanga chaw to he sarkar a hian he ram chunga he nei ruk na chu alhuar hle ti apoma associate le business partner hlui te chu hrem turin Zelensky chuan ati boka nimin khan Ukraine Justice le Energy Minister te chuan chui chena zaw tak nei me kara an bana an thelu ta Zelensky an bang turati nuloka ani Prime Minister Ulia Siridenko chuan hemi chungchang he soi boka anti corruption officer chuan he scheme mang hian energy sector atanga sum motor dollar mak duai zati chingpen ani thu soi bok heti lai hian Russia sipai te chuan Kiev a be pui thlanga lian tak an kalpui Mayor Vitaly Klitschko chuan an air defense ten na an thok tha ti soi khopui chunga hian bompuak thom a ring hle Klitschko chuan Dnipro lui thanglam Dniprovsky district apartment building chhonga asangte drone hian an ron kapa chuta chuan kangmeite a chuak ti soya heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine khochaklam front line bula asipai te tlo in an ram ta na thei top chua tur le an ram ven himna an ram ma hun chu an ko ta omani ti soin sipai te a fui phur ve me ka hi Russia sipai ten Ukraine khwa an lak mek lai thil thleng ani Zelensky chuan Zaporizhia bial Orikhiv khopui bula frontline zaw taka chuan dinmun harsa taka omani ti soyatin kochaklam Russia sipai ten tunana taka annor Pogrov po dinmun harsa taka omani ti asoi chuti lai chuan
Russia Ministry of Defense chuan an sipai ten dar kar somni pali kalta chungin Ukraine mi pui chen na pahnih Kharkiv biala Sinelnikov le Dnipropetrovsk biala Danilivka te an la thar ti an soya Russia Air Defense Unit te chuan Russia chunglam a Ukraine beina lian tak maya Ukraine ron za som thum bor velan ka phla ti an soi bokani olein beina hi a chol lova alakal renga Dnipro biala te Zaporizhia biala te Kharkiv lamsai ta te tin Kochak lampang Donetsk biala Pokrov biala te in beina hi hlomlian tak takin alakal meka tuna Russia Ukraine in beina a alian thamber chu Pokrov latura in beina hi hania Ukraine hian hum him ngein tuma Russia hian lak ngein tumbuka helai khopui chunga hian Russia sipai engemaw zat an lut to a Russia chuan kar ni kalta khan helai khopui hi an hual to ni khan an lo soi to a ama eros Ukraine chuan kha khan hial ve thung ani Ukraine chuan Russia sipai noi khat singa bor velin Pokrov latur hian ma an la be puan thlak ani ti kha alo soi to bokani ole indona thil thleng dang lam kan mu chho me ka Russia in ma ason chho zel ni hian a hriata hetia kan puana wang hian Russia tran ang zonga puang kan ni thei leklek mai maro chu hei thilom dan ani a news rang te kan han khai khoma news pahnih khat puan mai kan puang lawa news rang puan atanga kan khai khom na atanga adik ber kan ron puan ani thin ti te po khamin hriat pui don nia ati china han kan han du tok le photanga khovel thil thleng thar ber berin do na tu thar le rambel boina te kan ti chok thina milonga chang zel don nia